ثالثا تقسيم الوقت، فلكل وقت ميعاد، فللقرآن ميعاد، فللطعام ميعاد، فللشراب ميعاد، كل شيء له ميعاد في اليوم. Salah satu pemirsa Selebriti TV ini seorang anak kecil tapi berbicaranya kayak profesor dokter ya, luar biasa. Dia menyuruh kita aturkan waktunya, aturkan time-nya. Artinya jam tidur, kemudian jam makan, jam belajar. Kita sekarang mohon maaf waktunya ini berantakan. Kita tidak tahu paginya kapan, siangnya kapan, malamnya kapan. Waktu mainnya kadang pagi, siang, malam. Oleh karena itu salah satu nasihat yang disampaikan oleh Yazid adalah kita menghargai waktu, mengaturkan waktu, karena waktu itu sangat mahal. Yang sudah lewat tidak akan bisa dikembalikan lagi. وأخيرا أختم بآخر شيء وهو المسارعة في الخيرات، فإن المسارعة في الخيرات تؤدي إلى أن الأطفال أيضا يسارعون في الخيرات ويحفظون القرآن الكريم. Salah satu juga yang menjadi poin terakhir adalah orang tua kemudian mengajarkan anaknya adalah senantiasa berbuat baik. Jadi saat orang tua memberikan sedekah di masjid, jangan dia sedekah sendiri, tapi membawa anaknya supaya dia bisa ikut, agar menanamkan perbuatan baik. Ini salah satu menanamkan menjadi orang berguna bagi orang lain, akan membawakan kemudahan berkatnya hafal Al-Quran. Terakhir saya mau bertanya Yazid, sebagai anak seumur dia ini, apakah dia suka main juga, suka main bola kah? Bagaimana dia mampu menatur-aturkan waktu? Apakah dia termasuk seperti anak kita normal? Jangan-jangan anak hantu nih. Ya, tapi saya yakin dia normal. Juga saya mau bincang sama dia bagaimana. Yazid, بتحب تلعب كورة؟ نعم بالطبع، أنا مثل كل الأطفال. كل الأطفال يلعبون ويأكلون ويشربون. أنا مش مختلف عنهم، أنا مش نبي رسول يوحى إليه. أنا طفل زيهم. Dia menyampaikan, jangan kalian heran, jangan bingung ya. Saya sebagai anak-anak biasa saja. Saya bukan nabi, saya bukan rasul, bukan orang yang menerima wahyu. Tapi saya biasa-biasa, suka main bola, suka main PS, suka jalan-jalan, suka semua. Saya suka berenang, tapi tetap saya menghargai Al-Quran. Tetap saya memberikan perhatian kepada Al-Quran. Itulah luar biasa. Begitu seorang anak yang berusia 6 tahun itu, tapi berbicaraannya seperti profesor doktor, itulah yang kita harap ditertanam dalam hati anak kita, supaya dia bersemangat senantiasa bersama Al-Quran. Fi haja akhirah tugula? أو تدعي لهم بالتوفيق. الحمد لله حمدا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. اللهم وفق كل الأطفال بحفظ كتابك والعمل بما فيه. اللهم وفق كل الأطفال لحفظ كتابك والعمل بما فيه. اللهم يسر لمشروع تبارك ما بلغ الليل والنهار وما بلغ هذا الدين، وأقمه على خير ما يرجى لكتابك وخير ما ينبغي لكلماتك وخير ما يطابق سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعله حجة يا رب العالمين. اللهم وفق كل الأطفال لحفظ كتابك والعمل بما فيه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا كريم. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع دعوته بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Subhanallah, luar biasa. Seorang anak yang 6 tahun, tapi begitu hafal doa,
begitu bisa terharu dan nangis karena mendoakan anak-anak Makassar, mendoakan cucu-cucu Makassar supaya mudah menghafal Al-Quran, supaya Makassar dan keluarga Makassar menjadi makmur, menjadi maju, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Itulah doanya. Itulah doanya yang luar biasa. Semua pemirsa Filipin TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan doa Yazid yang berusia 6 tahun menghafal Al-Quran dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terwujud keinginan dan cita-cita beliau, Makassar menjadi kota Al-Quran yang termulia. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berguna, bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.